Mali korak za čovjeka, ali veliki skok za čovječanstvo, izjavio je Neil Armstrong 1969. godine kad je u sklopu Apollo 11 misije stao na mjesec. Ova misija ima poseban značaj za industriju satova, a posebno za Omegu jer je njihov Speedmaster Moon Swatch ujedno prvi sat koji je bio na mjesecu. On je jedan od zasigurno najpoznatijih satova uz Rolex Submariner, a njegova cijena kreće se oko nekoliko tisuća eura. No za one koji ne žele izdvajati tolike svote novaca za satove, postoje razni omaž brendovi koji nastoje kopirati izgled sata uz puno manju cijenu. Jedan od takvih brendova je Pagani Design i njihov PD 1701 kronograf. U odnosu na Omegu, cijena Paganija je svega 100-tinjak eura i moram priznati da za tu cijenu nudi odličnu kvalitetu i izgled sata. Kupolasto safirno staklo, Seiko VK63 meka kvarc mehanizam, ikonska tahimetarska luneta samo su neke od odlika ovog sata, čiju detaljnu recenziju gledate kroz ovaj video. Kroz posljednjih nekoliko godina izrazito je popularna kolaboracija brendova Omege i Swatcha koji su napravili svoj Moon Swatch i on je ujedno bio jedna od glavnih tema u svijetu satova u posljednjih 4 godine od kad je krenula prodaja. Budući da njihov sat košta 250 eura, puno je realnija usporedba s njim nego sa originalnim Omega Moon Swatchem. Barem u smislu što je bolje kupiti, jer ovdje ipak pričamo o keramici, a ne čeličnom kućištu, tekstilnoj narukvici i kvarcnom mehanizmu, dok Pagani nudi puno dugotrajnije materijale. No svakako će poslužiti da video učini malo zanimljivim, a ujedno da vidite da cijena ne mora značiti i kvalitetu. Sat inače ne dolazi u ovoj kutijici, ovo je kutijica koju možete nadoplatiti za dodatnih 20 eura, ali sat izgleda veoma lijepo i za razliku od prvog videa u kojem sam snimao omaž Tudora Black Baya, ovdje možemo vidjeti da je sat praktički identičan Omega Speedmaster Moon Swatchu, te izdaleka ni najveći entuzijasti ne bi primijetili razliku. Naravno, kad se približite na ciferu možete pročitati da se ipak ne radi o Omegi nego Paganiju, ali moram priznati da je ovo jedan od boljih omaž satova što se tiče identičnosti prema originalu. Stvarno izgleda lijepo, ima iznimno dobru narukvicu koja je ugodna i lijepo prijanja uz ruku, ali moram napomenuti da s kopčom sata nisam nimalo zadovoljan. Iznimno ju je teško otvoriti. Ovo je možda greška u satu koji sam ja dobio, a možda je problem i sa svakim satom. I ne bi trebalo biti toliko loše vama jer ipak skidate sat 1 do 2 puta dnevno, ali meni na recenziji kad sam više puta stavljao i skidao sat u jednom danu, stvarno je ova kopča išla na živce, jer kao da otvaram sef, moram točno pogoditi lijevu i desnu za stiskanje da bi uspio otvoriti kopču. U jednom trenu pomislio sam da ću ga vječno morat držati na ruci, jer nikako nisam mogao ga skinuti više od minute. No dobro, unatoč tome, sat me je stvarno iznenadio svojim izgledom, kvalitetom izrade, narukvicom, pa čak i tom kopčom koja je tvrda i teška za otvaranje. Možda i bolje, jer tako bar znate da nećete slučajno negdje zakačiti pa da se otvori. Sve u svemu, sat izgleda veoma dobro. Lijep je i meni je osobno jedan od najboljih omaž satova od Paganija koje sam vidio, a imao sam priliku vidjeti ih uživo 20-ak. Moram priznati da bi ga rado nosio na ruci i ponosno pokazivao. Ovaj sat, za razliku od drugih Pagani satova, nema prozirno kućište i prikaz mehanizma. Pozadina kućišta izgleda veoma lijepo i čak me čudi da su kao omaž odlučili dio sredstava izdvojiti na to da je ovako lijepo naprave. Negativna strana je, koju možete vidjeti kad se malo zubira, da se vrlo brzo grebe od kopče. I ja sam ovaj sat kupio novi, na ovoj recenziji koristio sam ga svega 1 dan i u ovom kratkotrajnom rukovanju je bio podosta uništen. Tako da ne znam što bi bilo nakon duljeg vremena. Svakako manje bitan detalj, ali jednostavno treba pohvaliti Pagani i pažnju tome da su kućište od iza napravili ovako lijepim. Ispod haube nalazi se Seiko VK63 mehanizam, popularni meha kvarc mehanizam koji često nalazimo u kronografskim satovima Paganija. Kombinira visoko precizni kvarc za mjerenje vremena s mehaničkim modulom za glatke kronografske funkcije, uključujući pokretnu kazaljku i trenutno resetiranje.
Ovaj mehanizam poznat je po pouzdanosti, ima raspored podbrojčanika 369, vijek trajanja baterije od 3 godine i kapacitet kronografa od 60 minuta. Vrlo je popularan što ga čini omiljenim za aftermarket Seiko modove ili pristupačne kronografe ostalih brendova. Kroz istraživanje internetom saznao sam i jednu manu ovog mehanizma. Ovaj mehanizam inače koriste za Seiko mod satove i razne druge satove, pa su razni ljudi spomenuli da zbog jakog momenta mehaničkog resetiranja kronografsku kazaljku ponekad može biti jako teško pričvrstiti, a prema iskustvima korisnika s Reddita kazaljka može zahtijevati dodatnu pažnju tijekom instalacije kako bi se spriječilo da se olabavi. Tako da ne znam što bi bilo sa ovim satom ako koristite često kronograf, da li bi kroz vrijeme ova kazaljka mogla olabaviti. Što se tiče iluminacije sata, ona drži znatno manje od Homage Tudora koji smo radili u prethodnom videu. Mislim da to nije nekakav presudni faktor, dapače, očekivano je da neće imati jaku iluminaciju kao ronilački sat, ali možemo vidjeti da ova Omega Swatch kolaboracija i dalje drži znatno dulje iluminaciju. Ako bacimo usporedbu s Omega Swatch Moon Swatchom, da li je on bolji odabir ili je bolji odabir Pagani, ja bi osobno rekao da je to Pagani. Jeftinije više nego duplo, napravljen je u čeliku, ima lijepu narukvicu za razliku od Omege koja je keramičko kućište koje se vrlo lako može oštetiti, narukvica koju ćete teško nositi po ljeti kad su vrućine, također ima kvarcni mehanizam, ali ono što je činjenica da u svakoj poslovnici nude besplatnu zamjenu baterije kada se ona isprazni. Svejedno, po meni je Pagani puno bolji sat za svakodnevno nošenje. Osim ove misije na mjesec, imam Omega Swatch kolaboraciju sa misijom na Saturn. Nosio sam ih svega nekoliko puta, jednostavno prelako se uništavaju, gdje god zapnete kućište se uništava, a ujedno naviknut sam na teži sat na ruci, pa mi je ovo nekako prelagano. Pa dolazimo i do zaključka u kojem moram odmah reći da sam oduševljen s ovim Homage satom. Izgleda poput originala, odlično je napravljen i stvarno mu je teško naći manu. Jedina mana koju sam spomenuo je ova kopča, koja kao pitbull kad ugrize se zaključa i jednostavno teško je skinuti. Ali to je sporedna stvar jer ovaj sat ako kupite i nosite skidat ćete ga više manje jednom dnevno. Stvarno lijep sat koji će zasigurno mamiti poglede. Kažite mi u komentare kako se vama sviđa, ne samo ovaj Homage, već općenito Moon Swatch. Naravno, ovo je klasika, ali Pagani ima i razne druge boje u ponudi. Napišite mi u komentare da li vam je bolji Moon Swatch ili Submariner od Rolexa za svakodnevno nošenje. I nemojte zaboraviti zapratiti me na Facebooku, Instagramu i TikToku. Linkovi se nalaze u opisu ovog videa. Ovim putem želio bi se zahvaliti i adminu grupe Hrvatski satovi Marku Palikući koji je drage volje dopustio da u njegovoj grupi objavim prvi video sa ovog kanala, unatoč tome da nije fan Homage satova, već jedan veliki vintage kolekcionar. Na ovom kanalu u budućnosti bit će i drugi satovi, ne samo Homage, a vas pozivam da ako niste član grupe Hrvatski satovi na Facebooku, kliknete na link u opisu ovog videa i učlanite se. Naravno, pretplata na kanal, like i komentar puno mi znači za budućnost kanala. Hvala vam na gledanju i vidimo se već sljedeće subote u novom videu. U videu u kojem radim usporedbu Pagani Design, Homage Submarinera i Rolexa Submarinera.